لايك 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 لايك. كده الابله مروه النهارده. حلو والله ما شاء الله، هي طريه عزيزه. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش يا جماعه اللايكات والنبي، اللايكات مع قناه حياه اهل الريف. ايوه. عسل يا عزوز. شاي يا رجال، الشاي اقسم بالله قطع نفسه. عايزه كوزان ذره اقسم بالله. الشاي يا جماعه، ما صدقت يا احمد انك اشتغلت اقسم بالله. يلا يا احمد بدأ بصراحه اقسم بالله يا جماعه موضوع. طبعا هيقولوا لي انت تعالى قرب من هنا، هيقولوا لي انت بتشتغلوا والنضاره عليكي. قاعده النضاره يا جماعه، بس بجد يعني الموضوع صعب. الله يكون في عون الفلاحين. على فكره اقسم بالله العرق ده يا احمد كنت بشتغل ولا ما بشتغلش؟ لا كنت شغاله صراحه. الله يفكروا ان انا بشتغل عشان التصوير بس. هي اللي عامله النص دوت، احنا الثلاثه عاملين النص ده. احنا الثلاثه عاملين النص ده، والنص ده فاضل بقى بكره ان شاء الله. ان شاء الله انت اللي هتيجي يا احمد تعمله لوحدك باذن الله. ماشي. ده اسمه يا عزوز بقى، ما تشرح الطريقه يا عزوز معلش. يعني احنا دلوقتي بنلم ونلب ليه؟ عشان ينشف. اتكلم يا احمد انت عشان انت قريب من الكاميرا. هو احنا بنلم ونلب دلوقتي عشان ينشف من الميه اللي فيه. ناخدوه كده ونحطوه كله ونجمعوه هنا صح كده؟ الخط اللي زي ده كده. علشان ايه؟ عشان هيتكسر. يعني يا عزوز هتخليني اجي اكسر معاك ولا ايه؟ والله اظن انا اثبتت اللي انا جامده وقويه. لا بجد والله قولي الحاجه. هي والله مش عشان قدام الكاميرا وتعالى على صوتك كده. لا والله ده 100 100 والله، شغاله 100 100. اقسم بالله يعني ينفع اخد يوميه؟ لا والله احلى يوميه. يعني اخد كام النهارده؟ تاخد النهارده؟ 200 جنيه. 200 جنيه؟ ايه. والله العظيم. ايه والله. طب والله العظيم النهارده 200 جنيه؟ ايه. لا ما تجيتليش. لا لو هي 100 بس. لا 100. انا جايين العصر. لو اليوم كله. لو اليوم كله مثلا يبقى 200 صح كده؟ ايوه. لا العصريه 200. يا جماعه اهم حاجه الست زي الراجل، مفيش حاجه اسمها شغله صعبه على الست والكلام من ده. ده بس الرساله اللي انا عايزه اوصلها، اللي احنا بايدينا اللي احنا نشتغل. بقول والله يا شغاله ايديها بايدينا هي. والله العظيم يا عزوز شغلها شغل 10 على 10. وعندي استعداد اقسم بالله اكمل لسه، بس هم اللي تعبوا عشان احنا يا جماعه عندنا فرح. عندنا عروسه والله بالتفاؤل. ايوه وكمان بقى هنروح نلبس السواريه والبدل يعني بعد ما اشتغلنا وتعبنا في الارض. لا بجد هنروحوا دلوقتي. هتلبس بدله ولا ايه؟ هنلبسوا البدل والسواريهات عشان نروح الفرح اللي عندنا. مش ده كان تبع احمد يا عزوز؟ مش ده؟ على فكره احمد والله ما اشتغل. مبروم على مبروم بيقولوا لي خلي بالك. طب والله مش ده تبع احمد؟ تبعكم انتوا الاثنين. تبع ايه؟ الخط ده تبعكم انتوا. هات الخط ده كده. البطيخ ده مش تبعك انت؟ تبع والله ساعه ما قلت. طب روح بقى انت هناك كده وانا هعمل لك كده. انا هعمل لك كده وانت تودي هناك. على طول كده. ده كل حاجه بقى تعب، بس صراحه تعب لذيذ من الاخر يعني. لما بتكون الخير فيه ربنا بيكرمك. بتحس بالراحه بقى ساعه ما بتشوفي. والله صراحه. ايه والله. خير بجد خير. يعني صراحه والله يعني انا بحب الشغل في الارض لان فعلا انا بحس ان هي خير والله. سبحان الله. طب تعبت ولا ايه؟ هو راح فين؟ طيب الم رايح فين؟ تعمل ايه؟ دورة؟ يلا شوط الدرة. في كيزان ولا ايه؟ ده سابني وراح احمد هو دي كان لازم نعمله كده؟ لو استنى كده يعني ايه اللي كان هيجرى له؟ ما هو عشان يبقى يتم في خط واحد. على العموم بقى يا احمد اول ما تكسروه هتخلوا لي شويه لب ولا ايه؟ اكيد طبعا. في الشتاء اللي انا احمره كده واعمله. العريس تعب يا جماعه. انت تعبت ولا لا يا احمد؟ تعالى خد امسك انت وانا هعمل بدل. انت انا بحرجك صح؟ بحرجك. بتحرجني ليه؟ بتحرجني هنعمل بدالي. ما انا بعمل اهو. ماشي. شوفوا بقى هتقرب كده بنعمله بنشدوها كده من العود بتاعها وبعدين نعمله كده
يا رب بس تكون بتصور حلو، ما يكونش صبعك زي صبع عزوز في الكاميرا على طول، عشان لا. انا موعوده هو ما ينفعش اعمل ينفع. والله العظيم فكره. والله. وكمان لو شدتيه بعرق شو بحاله نوه احسن. خدي. يا احمد طبعا اليوم ده خلص بقى يا جماعه، بنلموا العده بقى. ليش بيجمع ايه ده يا عزو؟ انت بتجمع ايه؟ عندنا ارانب ولا ايه؟ انا هاخد كوسايه كبيره من دي لامي. ناخد يا باشا اللي انت عايزاه. واحده. انت جيت معانا النهارده ونديك. والله العظيم بحب الشغل والله يا عزوز، اعمل معاك كده. الابله مروه النهارده. حشنا البهايم عشان البهايم لها نصيب بقى من الاكل يعني، عشان بتجيب لنا لبن وكده. كان يوم صراحه جميل جدا جدا. ما تنسوش بقى يا جماعه اللايك كده والاشتراك في القناه، مش دايما اقول لكم اللايك 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 اللايك. وكمان جمعنا اسمه ايه اسمها الكوسه. شفتوا جمعنا الكوسه قد ايه؟ ما شاء الله، الله اكبر. بس سابوها اما تيجي. وهيعلق العربيه بقى وهنمشوا كمان ها علق بس. انا نسايه وراك. ايوه شفت الاناناسيه اهي. علق يلا علق العربيه كده، خلينا نمشوا بقى يا ابني. ده يوم صراحه صعب، يوم بص يستاهل 1000 جنيه. وكمان هنعلق العربيه وهنمشي. يوم والله العظيم يوم صعب. الدنيا ضلمت فجأة كده ليه؟ بقينا المغرب بقى يا جماعة، هنعلق العربية ونمشي. كان نفسي يا احمد ان انا اركب العربيه النهارده الحصان وانت مش، وقعدت انادي عليك واقول لك يا احمد يا احمد، اقسم بالله كان نفسي. بس انا هعملها بقى يوم الجمعه بقى. بس النهارده بقى كان الجميل ان مفيش حد هناك خالص. هنلحقوا نلبسهم. يا لهوي انت حق. نعمل الان هنطلع ده كان يوم يا جماعه، يومنا في الارض ما شاء الله عليه، يوم جميل جدا جدا. وحنا وقت اللي احنا هنطلعوا. انا وشي كله طينه وقرف وبتاع. يلا يا احمد دير العربيه بتاعتنا عشان ايه. ايوه ما انا هقعد فين. ماشي يلا كده بندير يا جماعه عشان نمشهم. وكان ده يومنا في الارض. ما تمشي يا احمد اتعدل بقى. لا ما تخافش عليا يا حبيبي. ايوه بقى ده هو مروح عارف طريقه بقى. وده كان يا جماعه اخره اليوم بقى، واحنا مروحين جايبين اكل معانا للمواشي. هات من عندك بقى انت يا عزوز، هات الخضار وماشي والاكل والكلام من ده. مروحين بقى عشان عندنا فرح يا جماعه، وده اكل المواشي. جايبين كمان معانا كوسه اهيت ما شاء الله، حلو والله ما شاء الله، هي طريه قصدي. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش يا جماعه اللايكات والنبي، اللايكات مع قناه حياه اهل الريف. ايوه. عسل يا عزوز.